office pala Lawirwodi ke kwara Acoli itete la parua Richard Santo Apire otiaro yumme chako woro limo ka dul mapapat matie ilo Acoli mitun kunya ke ko poro cheng duju ilime machel Lawirwodi ruot Richard Santo Apire uchako limo ki West Acholi Cooperative Union mati gulu siri memi no forge mamegwa botu pi jolo wan ikaberu mamegu kerebe wakelo lega neomiero ye waniang jami ki bodu kan ikare ma chek watika wot ikaberu mapopol chi wachao ki bodu man bere nyoro gen ma wano tikere ikomu machalo dul ma wanero ni jahe tika kama pol ikien lwa West Acholi Cooperative Union ikono tie ma tie kelo member mi primary cooperatives maramo 100 kinyega cher kolo ma tie kono nonge e gulu city ngom maramo eka 100 kolo chok kigange de railway ma tie gulu siri magen gi ngi chalo fu pama o yuek ma tek to wale lo ba chuli ka en la dit ugen Bob Halbato anati general manager patul me cooperative union man be papa mati achiel ne ubero crop achiel mati very resistant to the climate change ma watika experiencing bien pamba kiriga kwaro chwe only 1-2 months you are sure of getting something number rio pamba bero the only crop in Uganda machalo the market is 100% guaranteed and wachine kerebet tiga yele manana gi ilo Puru Pama ikabedo man alo Puru Pama tiki pera maduong ma kina ma lo kumwel ato maraj do wa karman ko di Pama magiti yuke dendong uti wa ko mapenya ko nyike makonyo dano pera mate bere pamba ene you mentioned one we have been using over time the seed this current seed matiene don't outlived its usefulness owero the futika facing problem in productivity yields Lufu Pama kikumtale East Acholi Mwangere is almost #1 leading region for Pamba. Twingo to lokum kodi ki lokum yard. Anto manager malo kabirman o wachine kamente mi konjo lagi spinning mill wa ken dul man makiti lo Acoli ki chako dong yubu jim mapol ma ai kom Pama kendi. We are the biggest cotton producer in this country. So without spinning mill, with only 2 general Acholi Kikumachel kan you cannot really do much in cotton. Or we got any for raw material the way it is. So government should ensure that this region deserve a spinning mill. Le lokola Lawirwodi ruoto genga John Biramerio for to 12 dul West Acholi Cooperative Union merocho Puru Pama kama nene chono bare to 12 omete wapfo won bene commitment ma nyoro me chako duoko cooperative union ni ki kabedo mano jame bale yele kweje elwen kumbeti ni utieki do cooperatives piara bear we ario utika chako duoko ranch utika neno bodfu mukene magitano ki ngar Pama kid ma utimani ene bien mabe ma wono tika timone chi umete kere ko wagiro ka choke ene kara duju ka wadon do gola uye wano bien wano bieno dong mebedo dula chel kom dul mameguni meneno ni luak matite der ni uno gien mabe makati ki kom Pama la dien man beron chekeni bitiyo ka chel gi office me ke kwara Acoli mena no ne ki rocho kin mi Puru Pama wa dugana nen bolu Puru Pama ma pol mati ka berman One wa yawo yet one yo go to our youth education leaders to champion our game. Yet after we are doing the same goal because so as a institution we are open and yakwa yo in one karo belka bine office mameku mimi no ngomo wa chikere in our store Dulman bene uwaro kaulemo ka gankan madit kama ki Puru Pama ma ke luone chorom chinari ma chie kan limpa Lawirwodi ni kono be mete melemo kabedo ma pat ma chie lo ba Acoli kan